Do you want to know who is the winner? Do you want to know who is the winner? Come on the count of 1, 2, 3, say yes, okay? Do you want to know who is the winner? Congratulations to both of you. It actually took like 1 month to make. Sorry? It took like 1 month to make, and we handpicked like together. I made the bows and this ribbon and yeah. So, Dreamer, why did you choose this character? It was my favorite character since I started playing, and that's why I chose this character. So, my first question is for Rajar. So, why did you choose this combination of Tekken and Street Fighter? And why didn't you keep only a single concept of just Tekken or just Street Fighter? Okay, so actually, his character is a Japanese character and mine is Chinese. So it kind of shows like unity and stuff as well. Second thing is his favorite character. It's like probably the best one so far. But why your ribbon fell off or what? I guess by performing. So it's a part of your performance only. Okay. And how did you make your costume? Use dancing, and why didn't you took a certain part from the anime and you could have acted? So why did you choose dancing? Like my friends have always like say that I was very bad at dancing. I try to like The costume I took just 1 week, but to think I took like 3 months actually. How to. she's like independent in herself. That's why I chose her and I like her. And if you have to rate your costume from 1 to 10, how much are you going to rate? I will rate 10 out of 10. Okay. Thank you, Rose. Thank you. So apart from the Suzuya cosplay, which character do you like the most from Tokyo Ghoul? Okay. And My friend, he's from Nagaland. so what inspires you to play the cosplay character of Freya? Actually, I ordered a costume from someone and it did not arrive on time. Round of applause for all our people. So we have the second runners-up. So I would like to request the judge to please do the honor of felicitating Michi for winning the second runner-up. May I please request Serlene to do the honor? Serlene? Heartiest congratulations to Michi, and I also request our judge to please give away the gift hampers. Congratulations, Michi. You will also be receiving a cash amount. Okay, so we have, yes, one more. We also have this certificate. Can you please request Sally to give away the certificate to Michi? Come on, ladies and gentlemen, put your hands up together for our second runners-up. Thank you. Of you, as you are the first runners-up of the Anime Cosplay Competition 2025, and to do the honor, we have the privilege to invite judges of this very many ceremony to do the honor of felicitating to both of them with a card Poho. Can we have a big round of applause for our first runners-up of the Anime Cosplay Competition 2025? And we also have exciting gift hampers, requesting our judges to please do the honor of giving away the gift.
our judges to do the honor of giving away the awards to our respected winners. Come on, please make some noise for our winners. Winners of the Anime Cosplay Competition 2025. Congratulations to one of you. My name is Michi. I'm from Diphu. I'm cosplaying as Madoka from the anime Magica Madoka. I feel really good. It was my first time. I feel really happy for the organizers for organizing. Okay. I'm doing semester. Okay. I thank them for hosting in Diphu. I got the opportunity to participate because of them. I'm very happy. Okay. First of all, a big kudos to the Diphu Anime Club for organizing such wonderful event. Well, my name is Diva and I'm from Dimapur. Okay. Hi, so my name is Kajal Chan and I'm from Dimapur as well. Okay. How do you feel winning the title? This is a great experience, so I'm happy with it. Okay. They have done a very good event. It's a very good platform for the new cosplayers from Diphu also and for other states. So it's a good thing. Really appreciate what they have done. I'm cosplaying as Jiri Kazama from the game Tekken. So yeah. I am Leo and I am a cosplayer from Guwahati. I'm Lota and I'm cosplayer from Lapus. I feel very happy because this is my first time coming to Diphu for participating in a cosplay event, and after winning the event feels very happy. I'm speechless. Okay. And it's our first time as a duo, winning Yeah. together as a duo. This is our first time Yeah. together. ইয়ালৈ আহি খুব ভাল লাগিছে মোৰ ডিপুৰ এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ মই এজ আ জাজ ফৰ দিছ কছপ্লে কম্পিটিশ্যন ভাল লাগিছে মানুহবিলাক খুব হস্পিটেবল হয় খুব ভাল পাইছোঁ মই ইয়াতে আহি না কছপ্লে মানে কি অলপ বুজাই ক'ব নেকি? কছপ্লে ইজ লাইক বেচিকলি কছপ্লে যদি আমি দুইটা এটা মানে ভাঙি দিওঁ ৱৰ্ডটোৰ মাজত তেতিয়া আপোনাৰ হৈ যায় কষ্টিউম প্লাছ প্লে হ'ল গেম বা তেনেকুৱা স্পৰ্ট বা কম্পিটিশ্যন সেইটোৱে বুজায় আৰু গতিকে আমি মানে এনেকৈ ড্ৰেছ আপ কৰোঁ এজ এ এনিমে কেৰেক্টাৰ্ছ বা এনি ভাৰ্চুৱেল কেৰেক্টাৰ ধৰক মুভিৰ হওক এনিমে কাৰ্টুন কেৰেক্টাৰ সেইটো ড্ৰেছ আপ কৰি পেলাই মানে আমি নিজকে পৰ্ট্ৰে কৰোঁ সেই কেৰেক্টাৰটোৰ নিচিনাকৈ সেইটোৱে আৰু কছপ্লে অ'কে তুমি কাৰ্বি আংলঙত প্ৰথমবাৰ আহিছা নেকি? হয় মই প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ বিষয়ে কি ক'বা তুমি? কাৰ্বি আংলঙৰ তেনেকৈতো ৱেডাৰটো মই অলপ প্ৰব্লেম আছে ইয়াত অলপ চাগে হিউমিড হয় ৱেডাৰটো কম্পেয়াৰ টু গুৱাহাটী আই ফিল কিন্তু বাকী এনেই ভালেই লাগিছে মোৰ হয় অৰ্গেনাইজাৰৰ বিষয়ে কি ক'বা? অৰ্গেনাইজাৰটো বহুত ভাল মোৰ বহুত ভালকৈ কেয়াৰ লৈছে সেইখিনি ভালে পাইছোঁ আৰু ইভেন হোম ষ্টেটো খুব ভাল তাৰে যিখিনি মানুহ আছে হোম ষ্টে মানে অথৰিটিজখিনি সেইখিনি খুব ভালে পাইছোঁ আৰু যিসকলে কছপ্লে ভাল পায় তেওঁলোকক কি ক'বা কি মেছেজ দিব বিচাৰিবা তুমি? কছপ্লে যোনে ভাল পায় এনেকৈ কছপ্লে কৰি থাকিব লাগে এনজয় কৰিব লাগে এনেকৈ ড্ৰেছ এইটো এটা টাইপ অফ ক্ৰিয়েটিভিটিও এটা দেখাবলৈ মানে ক্ৰিয়েটিভ ৱেও হয় নিজক প্ৰেজেণ্ট কৰা চ' লাইক এনেকৈ ক্ৰিয়েটিভি এইটো মানে কাপোৰ চাপোৰ বনাব লাগে এনেকৈ কষ্টিউম বনাব লাগে এনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগে আৰু কছপ্লে কৰি থাকিব লাগে আৰু নতুন যিবিলাক কছপ্লেয়াৰ্ছ সিহঁতৰ কাৰণে কৈছোঁ সিহঁতি ইজি কিবা কেৰেক্টাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে যাতে তাৰ মানে বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব লাগে কষ্টিউমছবিলাক তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে আৰু লাহে লাহে তোমাৰ নাম কি কৈছিলে? মোৰ নাম দেৱাশিষ বৰপাত্ৰ গোহাঁই তুমি কছপ্লে কেতিয়াৰ পৰা তুমি? মই এনেই 2019ত এনেই মানে ইজি কছপ্লে কৰিছিলোঁ ইভেণ্ট গৈছিলোঁ বাট 2023ৰ পৰা মই ফুল টাইম কষ্টিউমছ এনেকৈ বনাওঁ তাৰপিছত কম্পিটিশ্যনছত পাৰ্ট লওঁ ইভেণ্টছত পাৰ্ট লওঁ তেনেকৈ আৰু সেইটো জাৰ্ণিৰ পৰা আজি তুমি মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছা কি ক'বা কেনে ভাল লাগিছে নে নাই? হয় ভাল লাগিছে প্ৰথমখিনি অলপ কষ্ট হৈছিলে যিহেতু বহুত এইবিলাক আপোনাৰ উইক বা এইবিলাক কষ্টিউম পাবলৈ খুব দিগদাৰ এইবোৰৰ কথা জানিবলৈ শিকিবলৈ অলপ টাইম লাগে গতিকে সেই তেনেকৈয়ে চেষ্টা কৰি কৰি আজি এইখিনি পাইছোঁহি আৰু ভাল লাগিছে হয় Relason ki haidun buke abit pelang non sila sini first time lo tapi nilirong ki West Carolina hamran pe dilimen ke aktu Leonard Inti
arta ke ningkan create choksi mere Kau nak Charlie Bomke? non first semester lo Okay. Like la organizer tum la bangso kibi pa na putha ko pini ningjeng tung ma. organize bang ke mission lo ha kitchen pen langdam pen non langdam lo punote upgrade pigan lo 2022 ahutan ni liwa hal suta mi o bonus tame hala sut bang asap so kom chanon bang upgrade pig lo mi pig lo bang non mo non pi organize bang mi tu bomb po busi ninji thibu Beatbox pu ko bi phansi ki pudam ma. beatbox ke isi music lo lata I hope an instrument ke sala non pudam na BTK lage isi award lo beatbox pu convention nam lage la mensi la basics pensi itu pu chap ke bom music kapre salam pon bom Asap so nang par jodi ma. Thank you. Nang tum pini PP program lo kedeng panadap pang pen. Ini dum here ni tu ada pernah yang pon ke la beatbox competition pen la anime cosplay competition. Nang tum kopia kemang pen sila so a program bang kedeng pon lo. Itu ni like itu actual motive ke mana like first of all ke like mana Japanese culture tami la I know it's Japanese culture tami da na just tami la adaptan itu mana like itu ni India long Assam long Karbi Anglong long hindi as like Diphu long hai like mane like anime culture han promote han mane like not promoting like basically like to make Diphu like a attractive place for tourism like mane like hong pen tami ni tu han dak Diphu bang ra mane like by explore han lo like just like mean lo hai ini ki hai la no itu motive actually motive Beatbox pu ko bi phansi ki pudam lo. beatbox se mane beatbox is like a like mane ekta like musical form lo mane like ekta art hai mane like the people used to like mimic sounds with from the mouth like and like they create like some like sounds like drum snares and like beat drop and it goes on. Cosplay pe ko bi phansi pula. Cosplay ke mane like as you can see that example lo cosplay mane like kilo po mane cosplay is like actor character hai suppose like anime character me movie character me comic book character me mane suppose like parjan pon hai mane suppose jo for example no lom ekta famous anime do Jujutsu Kaisen Demon Slayer so Demon Slayer pu ho da eta character do Tanjiro pu no lage Tanjiro outfit chi lo so like koson ma jo like earring pen lang cheng et achoy pen cheng et la pura jene paklang hai la henu cosplay lo